Na hiyo mada inasema nini? Le charisme divin. Le charisme divin. Na leo tutakuwa tuko mu 3e partie yake. Francais isikudanganye wala isikusumbue. Wakati unasikia charisme divin, usijiulize vitu mbili. Kusema ni karama za neema ambazo Mungu anatupatia. Wakati Mungu alituumba, alitupatia makarama mbalimbali za neema. Na njoo zenye tuko tunaongelea hapa. Siku ya 3 tuliongea vitu mingi kuhusu hiyo. Na Mungu alikubariki. Tukasema ya kuwa kila mara Mungu anatupatia hiyo karama ndani mwetu, huko kitu kinye naomba tukiepushe. Na hiyo kitu niliinsiste sana, nilikuwa nasema ni kiburi. Karama ukachanga na kiburi, mpendwa, utakuwa kuna prepare shite yako. Meme si unaweza kuwa na karama yenye Mungu alitia ndani mwako, ukaiongeza ndani kiburi, haitakuwa tena karama ya Mungu. Kwa sababu kila kitu kia Mungu kinaongozewa na Roho Mtakatifu. Kila kitu kinye kinaongozewa na Roho Mtakatifu ni sharti mtu akue kubia. Wakati uko na charisme divin, uko vitu 3 vinapaswa kuwa ndani mwako. Ya kwanza, utakuwa na assurance na uhakika yote. Hiyo ni charisme divin, ama karama ya Mungu. Na ya pili, utakuwa na maono, vision, na maono ambayo utakuwa nayo itakuwa maono mazuri. Na ya tatu, utakuwa mtu mwenye akili, kwa sababu unakuwa na kitu ya Mungu ndani mwako. Hauwezi kuwa na kitu ya Mungu ndani mwako na ukose akili, hapana. Na ukose maono mazuri. Pia hauwezi kuwa na kitu ya Mungu ndani mwako ukose uhakika. Ukuwe na uhakika ndani ya maisha yako. Mtu mwenye kuna kitu ya Mungu ndani mwake anatembea na precision. Il y a des gens peut-être wenye biko wanatembea kwa hii dunia hawana precision. Lakini wewe ambaye unakuwa na kitu ya Mungu ndani mwako, precision iko ndani mwako katika jina la Yesu Kristo. Tutaongea mada mfupi tena ambayo inasema tunaweza je kujua kama mtu ana kipaji cha Mungu. Peut-être ile yenye unawaziaka ni don ya Mungu, haiko don ya Mungu. Kwa sababu kuna kuwa difference entre tala ya kawaida na hiyo don spirituel. Tala ya kawaida kila mtu anaweza zaliwa nayo. Na wakati uko na tala ya kawaida unaweza ipata kupitia maaktivite mbalimbali, mazoezi mbalimbali uko unafanya, kwa ujuzi mbalimbali, ujuzi mbalimbali yenye uko unafuata, na unakuwa na tala. Lakini hiyo sasa karama ya Mungu ndani mwako yenye nakupatiaka hiyo ni Roho Mtakatifu. Karama ya Mungu ndani mwako ni Roho Mtakatifu ndio inakupatiaka. Unaweza kuwa na tala yako ya kawaida, lakini Roho Mtakatifu anapitia ile tala yako, anakupatia sasa kibali, anakupatia don spirituel ndani, na hiyo ni kwa kazi ya Mungu. Na ndio maana utakuta mtu mwingine unajua imba ni tala, hayakuwa karama ama don spirituel, lakini wakati unamuomba Mungu, Roho Mtakatifu anapoingia ndani atageuza ile tala yako ku don spirituel. Maombi yangu ya asubuhi ya leo, Mungu akufungue masikio ya kiroho ili unisikie zaidi ya kawaida. Na ndio maana utakuta kwa mfano mtu anajua ongea sana, akasimama hapa anasema, kila mtu anasema ule anajua ongea, ni tala ya kuongea. Lakini Roho Mtakatifu akaingia kwa ile tala kuongea ndani, atakuwa mtu mwenye maongezi yake itakuwa inapasha habari njema. Maongezi yake itakuwa inaexhorte watu. Maongezi yake inaweza acha Mungu anatabiri ndani mwake. Hiyo ndio inakuwa karama sasa ya Roho. Kila mara utakuwa unakuwa na tala, usishie pale, s'il vous plaît, usishie pale. Lakini muombe Mungu ageuze ile tala yako kwa don spiritual. Lakini don spiritual kazi yake inakuwaka ya kufanya kazi ya Mungu. Don spiritual yenye haifanye kazi ya Mungu haiko ya Mungu hiyo. Neno la Mungu linasema na wapenda vijana kwa sababu wanakuwa na nguvu. Hiyo nguvu ni kwa ajili ya kumtumikia tu Mungu. Na ndio maana unakutoka mtu mwingine unajua imba, lakini wewe upenzi kuimbia Mungu. La parole de Dieu nous dit ceci.
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point attendues, et qui ne se sont point montrées au cœur de l'homme. 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 jusqu'à 10. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint sonde tout, même dans les profondeurs de Dieu. Alléluia. Inakuwa response kwa hii swali ambayo nilisema, tunaweza je kujua kama tunakuwa na kipaji cha Mungu? Hawezi jua kipaji cha Mungu kupitia macho yetu ya kawaida, lakini utajua kipaji ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Kitu yote ya kiroho, Roho Mtakatifu ndio anakuonesha hayo. Unapenda ujue kitu kenye Mungu alitia ndani mwako ya kiroho, unaenda fanyia exercise gani? Omba. Hii macho ni tuko nayo ya kawaida inaonaka vitu ya kawaida, lakini kama unaingia ndani ya macho ya kiroho inaonaka vitu ya kiroho. Na njoo ile niko na declare kwako, Mungu akupatie macho ya kiroho asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Upatie macho ya kiroho katika jina la Yesu Kristo. Kila mara Roho Mtakatifu atakuweko na ku revele don inakuwa ndani mwako. Ile don inakuwa na mobjectif mbalimbali ndani ya kanisa la Mungu. Ya kwanza, don iko pale juu ya kukonsole batu, kutia batu moyo. Mtu mwenye ashavunjika moyo, wakati uko na don fulani ya Kristo ndani mwako, wewe uko pale juu ya kumtia moyo, kumkonsole tena, kumtia nguvu. Na ya pili ni kwa ajili ya kufundisha. Ndio maana unakuta nilisema, mimi nasema hivi, kila kanisa inatia msingi yake kwa neno la Mungu, ni kanisa ambayo inadumu. Do ni kwa sababu ya kazi ya taifa. Do haiko pale kwa ajili ya kazi yako binafsi, hapana. Ni kwa sababu ya kazi ya kanisa. Ndio maana usione mtu anarukaruka, usione mtu uko na tabiri unasema huyu iko na kitu kia Mungu ndani mwake, hapana. Meme baja ya shetani banaweza tabiri, meme baja ya diable banaweza yewoko na wazia saa vile ni kia Mungu, et pourtant haiko ya Mungu. Shetani hawezi kupatia don spiritual, mais shetani iko pale juu ya kuimite don spiritual, juu ya kukudanganya na kufunga macho. Unasema alitabiria na ikakuwa kweli, et pourtant haiko mtu wa Mungu. Hawezi kutabiria na ndani mwake hamuna hiyo tunda za Roho Mtakatifu. Wewe utajua kama uko na karama ya Mungu ndani mwako. Vitu tatu vile mimi nataka kuonesha, na itajulikana ya kuwa ndio uko na karama ya Mungu ndani mwako. Kitu ya kwanza yenye inabidi ujue ni furaha na amani ya ndani ya roho. Mtu mwenye kuna karama ya Mungu ndani mwake haiko mtu wa kulialia kila mara. Ni mtu mwenye anakuwa na amani ya roho, na iko mtu ya furaha. Il y a des gens wenye unamuonaka tu unasema huyu ni furaha tu. Si Mungu akufanye mtu wa furaha katika jina la Yesu Kristo. Mungu akufanye mtu wa furaha katika jina la Yesu Kristo. Wakati uko na karama ya Mungu ndani mwako, inabidi kuwe na furaha, na ndani mwako mtakuwa hiyo amani ya roho. Mtu mko naye mkanisa akuwe na franga, asipokuwa na franga iko tu yake ndani ya Kristo. Na petetre wewe furaha yako inakuwa tu sababu nakupatia makuta, njoo na furahi, na njoo ile siku utapiga uwanja wewe, mtu anasema huko kitu kinyamepata. Furaha yako uko na imezire par rapport na kitu cha kawaida tu, kitu cha dunia.